Pini perlok juga insa pini EP. Bakamnu itu siya kapisa mo. Pet. Pet kasap jungi. Pet kelam hap kapisa pet. Pet ikawe kan no khti pet. Kelam hap kapisa. Ibu pe hapo tidau. Pet. Kata kapisa be pine. Ilaban pi pet. Itu. Ilaban kawang ru. Pet ilaban bu rahmut pet. Pet kapisa kan ya pet. Yeah. That's the one. Nang tu. Pet ilak ban bu pok selamat. Tajuk kupor. Oh, aku boleh sibun tu. Ya firu mah. Video buat beli. Lawan thiệt jeung thiệt. Ban siêu hieng na mentai para. Ke ihap ru ban sai ka yang kesem. Ke subha perlok ban ya karsan lam nam tajuk i. Nah, ai ko beli idu beli sibun tu. Nam tajuk fi mudu. Mo. Ko beli mo. Dah, ko beli sibun. Te ngai ko beli lang fi perlok baru khoj ba pin karsan lang idu. Ini di wei perlok jangai ba napo soyong. Di badu jajana di don ru kajing duna ko comment dia ngak kerpat ya pi kiba kloi ban persian ko kanega channel jonga pi kloi ru ban phone ya kan akan ngono kapur tapi kuat ban yarap nama tajong i personally dan ya akan ngono kalenti nga Aisyah kajing ru nama tajong ki baro kajing so yarap lem i nama rumah idon kajing banget baru cernya dere tahu kakti ni kakajap Henry idon kajing duna kadukon met baru cernya te so bahaya rap lemi share lang ya kan video habaro kiliang publish